Hûn bi xêr hatin dersên Kurdî, dersa yek, tîpên Kurdî. Welcome to Kurdish lessons. Lesson 1. Kurdish alphabet. A, A, av, agır, av, agır. B, B, bha, bajar, bha, bajar. C, C, carna, ciran, carna, ciran. Ç, 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 çar, Ç, çar. D, D, dar, dereng, dar, dereng. E, E, erzan, ev, erzan, ev. E, evar, ezing, evar, ezing. F, F, ferheng, freh, ferheng, freh. G, G, germ, goşt, germ, goşt. H, havin, hiv, havin, hiv. I, I, sıvık, ver, sıvık, ver. İ, iro, ini, iro, ini. J, jir, j, jir, j. K, kaçık, kulilk, kaçık, kulilk. L, L, lavık, leşker, lavık, leşker. M, masi, mevan, masi, mevan. N, nan, nu, nan, nu. O, oğurbe, ol, oğurbe, ol. P, P, pır, bivaz, pır, bivaz. Q, Q, قلو, قفس, قلو, قفس. R, R, roş, re, roş, re. S, serok, sev, serok, sev. Ş, ş, şev, şiv, şev, şiv. T, T, tari, ter, tari, ter. I, I, tu, tu, kurt, kurt. U, 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 dur, U, dur. V, V, vala ve şartın, vala ve şartın. Ve, velat, ver, velat, ver. H, H, خورد غریب خورد
غريب ي يك yancı yak yancı ز زارok zer zarok zer